Naik-naik sareng sami niki. Tepuk besrahan. Harus yes niki. Ale-ale teh kayun kali bau. Pamasatu kentan banyak pecik hidang sari nggih. Hidang harus hidang, melajah nggih. Melajah banyak cara kentan bisa nyatu pecik nggih. Dinan masadok dinan nggih. Nggih. Sisyo pesraman utama tarian budaya Bali di Makejang Petaka nyanyi sekolah. Tepuk tangan manis sekian. Namangkin lantur. Lantur sane nomor urut kelu niki bertiga sane mamuda mengkewas tadar mensugi kebataya untuk Gusti Ayu untuk sekarang juga. Jadi itu Om Swastiastu. Sane wabsang tidang jero mangku, sane wangyang tidang jero bendesa, sane wangyang tidang jero penureksa lan semeton alit-alit sisa sami. Sabun api kakone? Astung karo kena sarang sami nggih. Seneng mas sadua? Sane mangken becek kang genah nggih. Sane mangken jadi aja biang mas sadua. Becek kang lingih mangken. Sane mangken biang lagi mas sadua sane majudul mentiwa sarang men suge. Nggih, ada ketuturan sadua. Ada ketuturan sadua imen tiwas sarang imen suge. Imen tiwas Jermane mulus saja tiwas pesan. Sing ngelah nang apa buet arta brana. Keginane sedina-dina ke arah sing ngalih sang apa kepeken. Ya diastun ya tiwas sakewala sifatnya melah pesan. Sing taen jail teken anak, sing taen mubok anak, setata eling gen ida sang yang widiwasa. Sane mangken wentan malih siki sane mewasa imen sugih. Imen sugih puniki jati sugih pisan. Sekadi adane sugih. Ya sombong, iri, momo, dengki kena sing tanulungan timpal. Selalu jaya timpal. Nah, sane jani keceritang imen tiwas jagi lakar nunas ngide hapi seumahne imen sugih. Kene abadne imen tiwas se imen sugih. Swastiastu Mak. Saut imen sugih sambil namaro bangun. Halo, gelar kali jani semangan bos swastiastu nyento nah. Saut dia imen tiwas. Mak, diam niko Mak. Ampurane Mak nge semangan dia ngugol Mak. Mak, dados tiang ngideh api nge. Saut dia imen sugih. Kan imen tiwas ngide hapi gitu. Sing sang nyai ngelah hapi cuma kandi ngide kepisaga. Saut ya imen tiwas. Diangkan medue napi nih ke min sugih. Nah, kene jani nah. Join malu icang kutu. Apang kanti telah kutu nih cange. Nyanan ditu bang yang ide hapi buena bang yang ide abas aceromcong. Saut dia imen tiwas.
Nggih, Dian. Nyak nika men sugih. Nah, itu lantas jukino kudu imen sugih teken men Dimas. Sret kejambokne. Wih, bakadang kudu abet. Ben kakas. Sret. Bakadang kudu ben besik. Kanthi ya ketangai mare ya suwed itu laut itu imen Diwas bangeng ide. Bas acerongcong miwah api teken men sugih. Pih demen hatine. Imen Diwas bang ide bas teken ati. Ngencolang ya mulih abo basne teka jumahne ditu laut jakane. Ben kejakne teka yo imen sugih aleh men Diwas mulihne. Men Diwas kengken nih adi nu kene tadi sirah icane buena bakadang icang kudu bena ukut toleh kengken sini nena senang pragat pegane tu nih jani ulia basi cane maro mesau dia imen Diwas meh ratu mo bahasane bang mo wau nika sampun jakan dia mo nah sing kengken bah nasi ento bang kau liang alia ami abo nasi jemaku nasi ken men sube abo mulih imen Diwas sing dah ngomong apa nengil ya ben kecap ni noe teko yo imen suge ke omah men Diwas hei men Diwas api ane idenya itu ulian jemaku api ni imen Diwas ken men sube kantap kesangane gede pesel jemak kan masih abo mulih nen men suge imen Diwas nengil ya sing dah ngomong apa nah pin mani buwe nih ya imen sugih ke omah nih men Diwas kene apa nih imen sugih ken imen Diwas hei Diwas mai malu nya apa sing tebok je pada ni cang pasti jangan telah mesau dia imen Diwas nggih men sugih dia nyak nih kan nebuk laut imen Diwas ke omah nih men sugih nebuk padi dekat jumah nih imen sugih amen Diwas nebuk padi tuk kanti ya ketangai tepat mare ya ditusud nebuk padi lantas ditu bang ya ngideh bas duang cerongcong teken men sugih peh kenal nek imen Diwas ngencol ya mulih ngabo bas totono ala jumahne jakane nah jumahne imen sugih kasak kisik kino basne atuh dewa ratu ditu bakadang latah benda dua pik ketek nih imen sugih alih tuh yo imen Diwas hei men Diwas kengken nyai nyemak gae uli dipi nyai ngalih kuda nicang sing masih kedas ane jani nebok pada nicang bin bakadang nicang latah ada dua engken nyai dokterna jani uliang bahasa nih marah dokterna mesau dia imen Diwas nengil ya imen Diwas sing dah mesau laut itu nasin nih imen Diwas ane dikukus ane jemaku antak kukus ane aboken men Diwas nah imen Diwas ngeleng ya masa salam ratu utara kados puniki nasib didiangin lacur buku puniki nasib didiang ratu utara dituyo imen Diwas kasih hasil ngeling nah sedek dino anu ben manene imen Diwas luas ya ke alase ngalisang teken paku di tengah alase ya kerasa krosok ngalisang ajak paku man ya sangat besik ambil lama paku sedek ya ngalih paku teken sang sakit teko jero kijang nyendo kroso imen Diwas makasih aduh ada kijang mengunyi bisa ngomong jelema ngejar yo imen Diwas
Nyena dan nyai masalah mentiwas tiang madan mentiwas nika tiang meriki ngerasaan sarang paku nah do takut mai seluk jit niroi ditu ada lakar pabangiro teken nyai laut yo imin tiwas nakat den ikidang aduh sugro sang kijang sugro nanti itu langsung selok jet kijang mungkin sugro jero kijang sugro selok aduh napi niki mengkesiabi yo imin tiwas di mana bak misi mas aja aslaka mulai suk semua mahal ya karmater suk semua yang kidang maratobleh kidang subuh ilang kijo kaden makun kidang wih coba nate nih itiwas langsung yang ngencolang apa mas mulai tekat jumah nih mas jak aslaka itu abo kepekan yo itiwas ngai kalem ngai gelang, ngai bungkong, miwah ane lenang. Itiwas jani yo, sugeh nada, nugeh jani yo. Nah, kacerita ben mani ne, imen tiwas kepekan yo ajak ke men banyak ne di jalan konya yo mepapasan ajak men sugeh. Sugeh jani yo men tiwas kok ay. Mih mengrenotan misi mas ya. Pipi anaknya masih bunga mau kalias kok. Ijo maleng ah, maleng. Wasaud mentiwas dan diang dan maleng. Sani dibi diang kalase, dialase di itu diang nebon kijang hore diang nyelok jetnya mo, di subani diang nyelok kedang diang lima diang, di dur lima diang bok misi mas aja satu mo. Ismen suke langsung yang mau cuak mulai kerjumane mengganti baju ya angan baju wek sekarang men nyaru jadi nak tiwas laut ya ke alas ngenotin jalani men tiwas tekap di alas ya mapi alisan cara men tiwas ngalih paku nah teko sakit kicang sidang nyen rosok tuh nyen tiang men tiwas nika tiang uli dipuandang ajang tiang sedok pisan nika jero kidang nah mai seluk jit niroi ditu ada lakar babang niro tekenin nyai nah sajo seluk jet kidang iken imen suge bang rasio nyeluk jet kidang seluk camang ken kidane lima yo aduh untuk kene bat yo aduh di sidang muswang limandang sidang muswang akhirnya imen suke idah paida yo abo kepet abo kedui ya ketulung ke sakitnya aduh ampura aduh sakit lebang dia sakit sing masih lebang dan tidak di bangkong lantas dituntang goblok belum yo imen suke limuhnya anak limuh yo disampun yo ingat lawak yo babak belur besar gede ditu yo baru ingat aduh kok sampai dawa dia aduh kene babak belur awak dia laut imen sugih mulih sambil menahan sakit karena kesebut bak tekat jumahnya imen sugih kesuwen ya gelem ngemasin kanthi mati nah kento yang ngenoten tingkahnya imen sugih somo momo sing ta nulungin timpal nah lanjut jani aja onyangan sarang sami nganutin tingkahnya imen tiwas selak magaya bakti rinida sang yang widiwasa tur seneng nulungin timpal
yang subuh kita sinah rahayu bahagia sane jagi kepanggih. Ainggih asa punika sakuran saking bidang klungkung semarapura kirang langkung nunas ampura. Oh, santi om. Biar tetap sampun lagu sampun sedikit bisa bikin itu